ade hye me mama kwa ba e de ba Attention TV so me pa mo cho baby I hear me nie mo subscribe no na mo share na mo like na mo say ne mo comment ne so aba me ready ama mo fe question bia otimi bisa ne e beka ho asem e betu agum wo de enso e kire wadwe so betimi atu agum e benya anu ayi ama wo say Attention TV de enkomo na ye mo amwo fie na ne enimu edi enkomo na mo modofo na natili masanji madwa die ne ekoso ewe ye fie de bia yedi hu nkomo na ene medi ebramu se ne ekoso wo Ghana ha no ye nte ase na Ghana fa so mo dwen ho a they can't think far ye to niema wo ye kuromu ha eniema ye dua ebi wo kra nya ne edua mo na edua mayen anoma edua kanto se ene mayen ebi num susu frɛ ne se kasa bebre wa ha ye kabi nfa no pentua ebi mu frɛ no konsusua anoma na edua mayen first konsusua ne yesa ne 50 pesos se akosoro kra nka mo fanye 1 cedi ese konsusua no omo sa ne 2 cedis ade anoma edua mayen obi wo kra onim sa anoma na edua mayen ti ene secret amedia mamwo konsusua no anoma na edua mayen kube ensama mo ye kube abuso ye fitire obenya kube wo baabi a sese kube edu 5 cedis e wo Ghana abai adai mu kunyen wo Ghana mu adai beans so first ye ti beans 1 cedi 50 pesos 2 cedis sese omse beans edu 4 cedis e kire ye tobi 4 cedis e no omse beans adai mu pesa de ye tufri ye memu ana bode ye dua bode e wo ha ese bode batem ba ko pe obi beti ama no ode ma 5 cedis adai ayede nko a bode kura san bible so adai mba ko fefre kura se 5 cedis western region bode duro mutimi nya no 7 cedi 5 cedi 10 cedi mo de faka be duro krom ha na mo beton bode duro amaye 40 cedis and 50 cedis adai ye krom ha so adai ya mama ye niema bo aye denten de sa se Ghana onkita 5 cedi a koko kura ni kose untimi libi untimi ni koko ni kose se baby fo ka so wafo sa koko 3 cedis se upe koko ya fo de e be nya 2 cedi de de ne ye se ne oba o ablekuma agape baby Attention TV won e ho na be nya koko 2 cedis edi na sa wo de koka so wa ho de a koko no msa ni 3 cedis ko sa first na 50 pesos se o mo gbo no 1 cedi 50 pesos e wo ka so a adai enyafo ni di wo Ghana enyafo nya bi ni ana sese 10 cedi kotodwe rekontre 9 cedis ni 10 cedi adai maba mo kunyen mama mrantie no ene emabaawa no ye bre wo manmu sese edan kura beka hu de ne egboogbo sa wo san rent dan abrantie ene na wason be ye shirof e wo Ghana adam pese ye buada ye tie memu ade a yedua enye se ye de frama no ne eba mama ne bo aye denden adai mu kunye emu o ukwo sekwi emu sehwi akontom na e ho no mo de emu efiri e de breye western region omo emu no mo ye ho adwuma sa de breye ya mo no Ghana made ni so no eduru 75 enke ye ma foreign one kwa ni 75 ni e de kwa kita 45 50 kra onya bidia enke ye omai mu ha mo eduru 75 Ghana cedis adai ensa drinks soft drinks ye no ye memu ha first u kita 15 cedis a u benya bi se soft drinks eduru 35 cedis ni 40 cedis adai mu kunye brodo ye brodo bia ye di kube eye coconut bread kube na ye sanso ye memu ha coconut bread no se ye ntwa 2 cedis o pe coconut bread edi no so na we di bread se to 5 cedis se bread kura so normal ones kura ne kura mpo no se 2 cedis nim eye 3 cedis adai enti se o calculate sika be spend na dey kura so le anopa ti kura ba ye kura mpo no 10 cedis e konje se 10 cedis na be kwa milk nim o eye brodo ene u pemilo anu akoto e de aye na ne why ne sa na o di sugar na ma na won adai
Ade na motete ye enchine Ghana ha ya Ghana ha ene ye de enchine ye de be efiri ye mfemfra mononi o se enchine aba bedu 2 cedi kitikiti bi o pesa wo ye dua ne wo ye nkwan esi wo 1 week nkwan ete se aben nkwan dia ene o beto enchine 3 cedis e de aye nkwan ade ena motete yo Ghana abe olonka first abe olonka 7 cedis akos no kura bro so kura no 8 cedis ukita 7 cedis kwa kase oje and say abe edu 25 cedis ye krom ha afuom abe ne kura ha efifiri wo ho bebira na watutu bi na wadua banchi dua baako utimi twa banchi dua baako nkura be se 5 na odi adua asase so ama na bo they say ye krom ha banchi 5 cedis kura ye ntwa bi se 10 cedis adai Ghana for ye bre okama for wo he ye bro Ghana for bre ankasa timam for no di abobo su adai ewiase ba ko pa ya ba e de no wo bre a ye bre se empenfo twa nani na mo mehwe Ghana man na we die edu ba bia e ye den we de ye sa egunsa ye sere mo timam for ne se Ghana mpenfo mo sere mo ese mo mehwe ye nkakra na mo ni omo tonton ade no enkasa se bibi na enkoyi a mo ntena se na mo tani mo yi na mo kan ye ntuye esa de ye emranti ewu emaba wa ewu obi timi buada na kom ada mo so na tini madam asese mo tembre na mo de hwe attention TV mo subscribe no na mo share na mo like mo fa mo comment ne so embra make nka ma mo fefefe bibia mo de bebe bia adwenchire obibia mo fa mra na ye be kan ama mo fefefe makra mo madam ase